Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar di grup keempat. Ini yang privat malam ini. Selamat bergabung untuk Mustami, kelas pendengar. Kalian menjadi pendengar di tempat masing-masing. Silakan kalian mengikuti seteriak sekenceng-kencengnya. Karena memang mic-nya sudah ditutup di sini. Kok nggak bisa ngomong ya? Ditutup karena memang ini lagi privat. Jadi ini yang privat itu adalah yang memiliki kesiapan untuk berinfak, untuk membantu pembangunan rumah yatim, pesantren kita, ya. Dan segalanya lah, nggak munafik lah untuk listrik dan segala. Baik, Mbak Wiwin, silakan dimulai, Mbak Wiwin. Halaman 13, Iqra 4. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini mimati. Lam, Lam. im, lam, mimati ya. Im, Ayo jangan takut ya. Mulai Pak Ustaz. Iya, silakan. Im, Lam, Im, ya. Lam, lim, lum. Kemudian Kam, Kim, Kum. Jangan di kem, jangan gitu-gitu. Biasa aja, jangan ditekan-tekan ya. Kim, kum. Bahkan kalau lagunya im, lam, lim, lum, kim, kum gitu. Jangan ada tekanan ya, jangan ada penekanan. Ya, terus. Ham, Him, Hum. Ham, him, hum. Kemudian. Awalam. Awalam. Amrohu. Amruhu, bukan amrohu atuh. Amruhu. Ya. Amruhu. Kemudian. Alaikum. Alaikum. Alaihim. Alaihim. Zalikum. Zalikum. Ra'auhum. Ra'auhum. Hamsan. Hamsan. Jam'an. Jam'an. Ghadabi. Ghadabi. Fauqakum. Fauqakum. Hamlan. Hamlan. Kaidahum. Kaidahum. Khamsatun. Khamsatun. Bainakum. Bainakum. Ajimun. Azimun. Fa'ahum. Mana Pak? Falahum. Falahum atau neng. Fa'ala. Falahum bukan palahum. Falahum. Falahum. Suratun. Suratun. Haulakum. Haulakum. Hayatun. Hayatun. Imri'in. Imri'in. Bagus. Iya, untuk ibu dan bapak yang baru bergabung, belum paham permainannya, bukan permainan, aturannya. Silakan nanti ibu hubungi Bu Anti ya, chatting aja. Nomor berapa di sini ada kan, ada chatnya tuh. Nah, langsung minta nomor handphonenya sama Mbak Rahmah ya, boleh bertanya bagaimana caranya ngaji di sini untuk dapat privat. Kalau di kelas umum, kelas mustami, kelas pendengar, ya mendengarkan silahkan. Mendengar, terus nanti bisa bergabung sama Bu Anti, Bu Rahmah, Bu Eni. Di sini banyak kok ustazah-ustazah ya. Silahkan bergabung. Gitu. Nomor handphonenya nanti saya sebutkan ya. Kemudian. Wa atharihim. Wa atharihim. Kemudian. Zamhariron. Zamhariron. Kemudian. Faghoshiyatum. Faghosiyahum. Faghashiyahum. Ra'aituhum. Ra'aitahum. Ra'aitahum. Kemudian. Salatihim. Salatihim. Kemudian. Khashi'una. Khashi'una. Wa aidikum.
Wa aidikum. Kemudian. Qamtariron. Qamtariran. Ro'au ayatan. Ra'au ayatan. Kemudian. Yumitukum. Yumitukum. Solawatihim. Salawatihim. Sam'ihi. Sam'ihi. Kemudian. Mumtiruna. Mum. Mumtiruna. Mumtiruna. Kemudian. Akhawaika. Akhawaika. Ghairukum. Ghairukum. Wazam'anun. Wa zam'anun. Mamdudan. Mamdudan. Imanihim. Imanihim. Fi kulubikum. Fi kulubikum. Maimanatun. Maimanatun. Bi amwalihim. Bi amwalihim. Tumari fihim. Tumari fihim. Za'amtum. Za'amtum. Ain. Zai. Za'amtum. Fa- Fada'auhum. 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 Kemudian ini berikutnya. Ya, mulai. Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. Qulubuhum fiha Qulubuhum fi gamratin. Qulubuhum fi, bukan fiha. Qulubuhum fi gomrotin. Diulang lagi. Qulubuhum fi gamratin. Kemudian. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian. Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim. Iza ra'auhum qalu. Idza ra'auhum qalu. Kemudian. Haitsu la tarawnahum. Haitsu la tarawnahum. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Idhum alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Kemudian. Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Afa asoita amri. Afa'asaita amri. Solawatihim yuhafizuna. Salawatihim yuhafizuna. Yatakhafutuna bainahum. Ya hoputu, ya Ya. hoputu. Lihat lagi, Bang Bundar. Yatakhafatuna bainahum. Iya. Yatakhafatuna bainahum. Kemudian. Alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Pinter lama-lama Wiwin ya, Masya Allah.
Bulan depan yang nikah lagi ya? Bukan? Pak Ustadz. Amin. Amin, amin. Amin. Amin atuh. So, yang ini nun mati ya. Nun mati jadi man. Iya, Ya. idhar. An in. An, Jangan gitu. in, An in. an, An in. An in, in. Kemudian han, hin, han hin. Kemudian an, in, an ain. Kemudian in, huwa, in huwa man, amana, man amana. an, Kemudian ibadi, an ain semuanya ya. ya, An ibadi. Ini kalau an, ikro 4 masih dibaca apa adanya ibadi, ya. ya, Kalau ikro 5 ikro 6 ujungnya di ujung dihentikan. An ibad. Sekarang latihan dibaca apa adanya. Terus an, ibadi, an ibadi. Kemudian fa in asobahu. fa Nanti in saya lain. asabahu. Wait, tunggu tadi. Ya, silakan. Ini nun mati atau eman. Dari sini baca kok. An, in, An in han, hin, han hin an, ain, an ain in, huwa, in huwa man, amana, man amana an, ibadi, an ibadi fa in asobahu. fa in asabahu Man khasyiya man khasyiya anharon anharan wa minhu wa minhu man utiya man utiya min khairin min khairin in hadha in hadza min haythu min haitsu anhuma anhuma min ghairi min ghairi an'amta an'amta an hadakum an hadakum. bunyanun. Ini yang paling bawah adalah idhar mutlak. Harusnya idgham bigunah. Nun mati ketemu ya, nun mati ketemu ya, nun mati ketemu waw. Karena bertemu satu kata, satu gabungan, satu kalimat, tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Tapi untuk idhar nggak ada. Satu kata di lain kata, satu kata di lain kalimat nggak masalah. Tapi kalau idgham bermasalah. Jadi yang harusnya idgham menjadi idhar. Ya yang ini, bunyanun ya. Bunyanun. Kemudian Dunyaya harus dibaca jelas. Dunyaya. sinwanun Sinwanun. qinwanun Qinwanun. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Secara teori idgham biguna, nun mati ketemu ya, nun mati ketemu wawu. Karena bertemu satu kalimat itu dalam bahasa Indonesia satu kata, satu gabungan gini. Ini kata, bahasa Arabnya kalimat. Kalau bertemu seperti ini tidak dibaca idgham tapi dibaca jelas, dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Kemudian halaman berikutnya silakan. lam akhunhu Lam akhunhu auladuhum auladuhum wa yan'ihi wa yan'ihi tarhaquha qataratun tarhaquha qataratun alimta alimta in asaituhu in asaituhu kana aliman khabiran kana aliman khabiran
min azabin ghalidh. Zin. Nah tadi jangan diukan. Min azabin ghalidh. Jangan ghalidh ya. Ghalidh. Tadi mau dibaca apa adanya, lupa Pak, Oh maaf. iya. Nah, boleh diulang lagi. Ya. Min. Min azabin ghalidhin. Karena Iqra 1 sampai 4 itu sudah mulai dibaca apa adanya. 5, 6. Ujungnya dia dihentikan itu karena udah ke Quran. Min azabin ghalidhin. Kemudian. Fa'aujasa minhum Fa'aujasa minhum. ajrun azimun. Ajrun azimun. Kemudian. La yazalu bunyanuhum La yazalu bunyanuhum. Kemudian. fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Kemudian. La awsa'u khilal. Bukan Oh, so. ya. La awda'u khilalakum La awda'u khilalakum. Kemudian. wa ila thamuda akhahum Wa ila thamuda akhahum. Kemudian. min ilahin ghairuhu Min ilahin ghairuhu. Kemudian. khalau ila syayatinihim Khalau ila syayatinihim. Kemudian. wahum yanhauna anhu Wahum yanhauna anhu. wa yan'auna anhu. Wa yan'auna anhu. Baik, terima kasih Mbak Rahmah ya. Ini mudah-mudahan Mbak Wiwin bisa belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.